Sobra 1,400 transport workers palibot sa Eastern Visayas in magpapailarom hin temporaryo nga panarabuan o wage assistance sa ilarom hiton Tupad Tuloy Pasada 2026 program nga may panuhi mabuligan na sabi nga sektor pagatubang hiton epekto ay taas nga presyon produkto petrolyo. Ada 1,474 ang kabug-usan nga benepisyaryo nga hinlalakipan hin drivers, conductors, mechanics nga iba pa nga transport personnel tikang Leyte, Southern Leyte, Samar nga Eastern Samar at napili nga mga karawat na sabi nga assistance din ang Department of Labor and Employment or Dole inagalukar hinsobra 14.4 million pesos para hininga programa. Hailarom hininga inisyatiba ang benepisyar magtatrabaho o ka oras sakupin sa kadlaw. Sakupinin 20 dias nga mga karawat hinadlaw nga sweldo kantidad 470 pesos. Sumala pa kan Dole 8 Regional Director Dax Villaruel, ining inisyatiba nagpapakita iton commitment at gobyerno kapag suporta itong mga empleyado nga apektado itong mga ayat pang ekonomiya ngan sugad man pagsiguro nga dayon ton operasyon at serbisyon mga pampubliko nga transportasyon. Ang Tupad Tuloy Pasada 2026 program in Malangpuson Iginlansad ay pinaagan pagkakasa han Dole ngan LTFRB. Impormasyon na hikay pinaagihan na Dole Regional Office 8. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.